igoti ya Kakamega nirigakorirwo rigitharara na thutha wa itikia gukorwo makirurugana magitetia guthamio kwa mutungatiri wao wa udumwa na aria maugite matinakorwo magikuruhanio ukinyaniria itua riri na maugite ati mutungatiri wao uria oikaine ta Mary Ruvembe arakorirwo agithamio ni murugamo wake murumu kumana na uria koretwa kiregana na ciiko cia uthiri muru wa kigina kia utwarithia wa nambere wa kanitha uyu. Kuchapata communication yoyote kutoka kwake, communication ambayo ni halali, kuonyesha kwamba kuna kitu fulani ambayo imefanyika. Habari zote ambazo tunaongelea ni hata fununu tu. So tunataka atuweke kwa mwangaza, akuje akae kwetu hapa, na kama hakuji sisi tuende kwake, apatikane kwa ofisi, sababu wakati sisi tumefuatilia, mimi kama secretary wa kanisa, kwa sababu nina haki ya kujua mambo fulani, nilimpigia mchungaji nikamuuliza, nasikia hii na hii na hii, ni ukweli? Na nyinyi kama board members wa kamati ya district mmepitia haya, mmeangazia? Hakuna wakati tuliitwa kama viongozi wa kanisa kuenda kwa kiongozi mwenye anashikilia district ya kwamba anafanya uhamisho wa mchungaji. Hatujapata any official communication. Ni fununu tu tunasikia. Kwa sababu wanatoa kitu wakipewa overseer. So ukitaka kupewa overseer, last wakati kulikuwa na mikutano ya evangelist, overseer aliambia mapastor wote, kila overseer pastor amlete shilingi 8,000 na kuku. So vile hawako make hizo conditions, ndio maana wameambiwa waende wapi? Wahamishwe. Constitution ya PAG ama katiba ya PAG inasema ya kwamba uhamisho wa mchungaji unafanywa chini ya overseer na viongozi wakuu wa hiyo assembly. Kukuria Bugoma thukuru wa arutwo aria mari na watho wa St. Denis Labolina